Omushaija wa Ruhangayo na Mwesigwa Katoneene Biishopu wahumwire abirakurira okushaba habire nateeka mukuru w'abakristaayo mu ntebe nukwe kuhabura abakristaayo. Ife kwati by'abakristaayo bakurebe muri wakotagwire ngoro barebe mkwaze yawe barebe mkofe yawe barebe amazima gawe atutebere kwine etempo kansa okwihanga litu ya corruption ufumakuzi omuntu katunga project abanza yabara ni habo what percentage kana mukukwenda kusayo bitu ko muri sawanyu imbakwasha amurozo ko kuroba kustaye wewe kushemwe kwa kandi byesa kora byeretse imwe abantu barwamne nyoni chirze rahu kwereza ruhango burire numbasa kutachimanya konka waba no manyamana geze manzi zikurumisho gani. Katoneene ashabire Ambrose asimutirwe mu ntebe okwetantara emyanya ya sitaane kureka becho kureberaho. So nabacho abakristaayo tukiri kuba echo kureberaho twena azipode niva abakristaayo ikanisa becho kuterachi. Omuganda makuru aba Uganda National Secondary School Students Association baronzera abebembeza abasyahi bashabire gavumenti ogumane bakwatiraho omirimo yabo ne barukora. Arenda prose no wasingiro kwebembere cyo bineki mu district ya Sheema. Do it with one heart. Know that leadership is chosen by God. So when you are doing this one, you are doing the one of God. At unsani njitwara mukanasa rebed ya politicians zingashi ya leaders. Hatu wanu ureba nkaba abashija bari mu parliament abaru kwatitulatinga jenshonga zabo bamukasambide waza kwetegereza foundation nababa batandikiro mugunsa. Omukoro gukorirwa hishomere rya Shuku aya mashomero go no muri Sheema geteranira habo mwakogo. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.